Ole aba ese ai el fam sinonga o palota ole no fall foi pule o fale ali litasi mai le pale mene. Ole isi fo ileftu na inga momta fa yoi fa atino. A minister o kabineta e au fia imale fionga le pale mia. Tanwele ngata waba no fall minister o ngā ruenga tele el malo. Ai ole sui pale mia. Na tau avea ele fai pule ya to e lupe po muli nuku ne semo. E tupu maile nei fa ai unga al fam sinonga ai uoso solo fufuanga fa ata atial minister. Peitai. Ele o se tau nuunga whai ngō fie mo le pāle mia le awa e se ai. O le fionga le sui pāle mia o lo 5 tau matau iai le taita inga o le malo. Ai mo le pāle mia le baia sao no le sunga lau le mali tōpula ta iwao o ia o le taita i o le malo. E awa i le whaai unga ua au mai le whaam sinonga. O lo ua a mai lava le unga le whaam sinonga i le mea o teritonu ia iai. O i e ta oto ai le fina ngalo le whaam sinonga. E meise le fionga le whaam sinsili. I le whae unga o tau nuu, ia ila na whae unga na tau pule nei. Ai a te au lava i ar te aitai o le mānoe le māmā. Ai sea, ua a fia i ar tūlanga o le pūlenga mālo. E le lai titi. Ma e le tala tununga e te le fo i se singa luenga o la toe fituna. E le whai ngā mālo, i ono fesuia inga wa iei nei. E meise ua se e le vā o le mālo, o ma foi na whai tō whinga, o mo foi na tapena la fua o mo foi na tapena por kalame mo le silima tausanga hui o lea ia o lea tatia mo le nei teimi ma mataitu ia o a foi tu langa o lea tapa i ka peneta e fa wa wai le fo ia o fa fita uli o tu lai mai ia ala le toe fetu na inga o to finga ia ai mai se fo i tu langa o le fa faingo fiina o ngā luenga al ka peneta o le fionga le sui palmia o lo sau fai se tasi o mta ngā luenga o le iwi tū ma le poutu toa leo ngā luenga te tele le tātou mano ma e le whaingo fie pēr toi whetu nai fufuanga wa umana whātātia tu langa lau te tele whapea ai o ui o teitei o le malo o te awa i le whaiunga wa mai e le whamsinonga e lava le mea o lātou teritonu lātou iai ia e whape nao na whaasolo le lato whaiunga. O isi tiu te sa tau avel sui pāle mia ia toi lupe, o le minista o le pūlenga o le Swavai, minista o le whalapo putonga o malo si tau il tise, minista o le pūlenga o wafu mamlai valele, minista o whalapo putonga wa a Samoa, minista o pūlenga o whila ua inga i lungo lau ele, le LTA, minista o le onanga o wa a Samoa, e au fia tuai ma le Civil Aviation, le Puma, Pacific Forum Line, le PFL. O nā matawhai o i o wa ai nei, e le fionga le pāne mia, ma whaataltali le taun unga o isi pālo tala i te lua ua tā pena mai, mō vai maunga tolu, ma whale alili tasi. E nisi o tala, ua whaafetaia le nua o le alofa le whaamauninga, po o le langolango anoa i al malo Samoa i le aveo le sunga mta whaafātino utumapu, masui o le UNCRPD Committee, o le komitia malo au whaatasi, o le aia tatau tangata iei mana o ngatu mau. Mai le whamtalanga whaalau loa le nola, o ta wai o le ala sanga o se sao le anga i lumo o Samoa whaavao malo yan taita inga whai, e mea tau ia tatau tangata iei a whianga tu mau. Ai o le amana iai o le whaitau fia tau sanga o ngā ruenga whaalau i loa whaawau, a le fionga mta whaa. O lo avea i nei o ia, ma pule a wao o le nola. Msui taitai fono fo i o le fono tangata iei mana o ngatu ma o le Pasifika. Ma tele ai o na sao i vaenga mana o mia, mo le ai a tatau o tangata e iei mana o ngatu mau. Whaatulanga ina o ana ia i ngā whai. Tula fono, ma le whaamalo si a tili o le whaafue ina o ngā luenga. E pe o lona a wailea i le whaatinonga o ngā luenga tina e. Ele ngata Samoa la baia, ai o le Pasifika matulanga whaabao malo. Ua mai a whaapa i ai le malu fau, o le ekalesia whaapotaptonga Kirsiano Samoa Fasta Ota. E pe ona whaasoa mai ai, le fionga i le whaipule o le itu malo. O le minista wa onga le fionga ai ono Alec Kuroma. Mai a mōli mawina le anganga o le fia mo le oli o le ekalesia, ai o le lautele na langolango ina lea wha moe. Pe foi ona awaia ti ai le fionga le palemia, i le sauninga whaaptoa e whaapa i ai le malu tapuai. O le whaatuatua ma le talitonu,
Finau ma le pulupulu lima e o mai whaatasi e whaatino ngā ruenga e pe o na whaamawina le whaipule. E whaatesi ma le 5 miliona TALA na whausi aile nei manu malutele mō tāpua inga le kalesia. Ma momoli atuai whaamanuianga le fionga le whaipule. Ai ono ile susunga ile whaafenga inga o ti a kono male loa le kalesia le atina e o tino mai ai o le taita inga. O le whaamanuianga mo le fio anga fasta ota. Asto va inga le whaamsinonga ile ason nafi e le i whaonga ina le whaamsinonga mo lianga uma whaasanga le fionga le palemia. Talu sa le mawhai e leo on whaamalie le whaamasino ia lato mōli mau whaasanga i molianga. O molianga o le sunga lau le mali toa au fiai le whau e whaalawelawe le amiutonu le whaamsinonga. Mōli mau whau o le tau whaaleanga ma le whaia o tala tau whaasase. Ua whaapena fo eno whaamale swafo le sa avea ma whaipule, le sunga whaipule ai whaasavalu, ma li o whaatau malama sa avea ma leo sinia. Peita ia tasil molianga o le tamaita i Ulysses Schmidt o le whaamaunia o le whaalafi o le moli mau, ma molianga o le whau e whaalawelawea le amiutonu o le whaamsinonga, whaasanga ia si vai kepi malona to lua ia Samuelu le au. Mantoi whaafo ia tuai, le sunga Samuelu ile fale puipui i tā whaingata i le asafaraile. Ua toe longo mai fo i tātou e le whare tupe tūtotono o Samoa i leise fo i tu ainga mai le tupe. I lunga o sota inga televave ua whaia nei fo i ai so e ngā le malo o Tonga ma le malo New Zealand. Le mai le tupe fōlea e ngoa o le BG Wealth. O lo whaalawi lo solo i lunga social media e join the crypto revolution. O lo whātua sina mai ai mau awala e mau ai tupe te tele pe a inivesi pe te watu sau tupe tele i a la tau. Pe tai, o le whautuanga wha tupe tūtonu o Samoa, o le eto enga o pisinisi, e le o le stala whaatu la funo i nei Samoa. O folanga mo tupe te tele to e maua mai pe a te watu sau tupe le moni, mai tele se avanoa e te ngā wai. O eto enga o pisinisi ia e le fōu no tātua tunu. E iai tangata na leto e maua mai a lātou tupe, ai mata mumuni e tala noa i le wha le tonu, talu le te tele o lātou tupe na ngā wai. O whautua ina e fo il whal tupe tūta tonu, whale tupe uma i Samoa, e mata ala i tu ai ngō tupe te uma tupe lafo, e whaatino atu e lātou paanga, mai o le a whaawau foi, na mata i tu i tu ai ngō mai le tupe, ai maise o le BG Wealth, malongo mai le tuna ui o na fianga. Ai mo le whaatino ino i tu ai ngō pisinisi i Samoa, e tu sai ma le tulafono Money Laundering Prevention Act lo o fitu, e te tau ona iai se whaatananga, ale whale tupe tūta tonu. O la matianga ia o le tu ai ngō pisinisi le cryptocurrency scams, e le mawhai ona puipuia o e whaatulafono i tupe te tongi iai, e la folo au tupe le mawhai ona to e whaafo i mai. Peitai, o le temi mua le wa luk mai ai e se tangata Samoa o iai lona tali tonunga, i te ngā tupe nei lunga sota i ngā televave e pei o le Big G Wealth. Wa whalaulo mai le fionga Anastasia Ahi McFarm. Lona tali tonuina tele o iei tu ai ngā pisinisi. Pei tai, a tu tusa pisinisi e pei o whal tupe ia, e te tau lava ona iai se tau vanga ma tau mawhai leisi pisinisi whale tupe, e whaia se awala e sili ai ona tele tangata e te watua lātou tupe ia lātou. Mai a langolango inai le PG Wealth, o se tasi o au ngā o le si ai nei, o tūlanga tau sota inga tele vavave le langi lea o iei Samoa, e pe ona sanoa Anastasia.